Halo, ayo kembali ke Bu Sri. Bu Sri tadi masak sayur menir bening loh nak, ini loh. Jagung, bayam, gambas ini. Tadi goreng bakwan, tempe. Iki kanu nak, turuan ungkep nak. Engko dimakan nanti ya. Ayo ikut serang Bu Sri, wayai sarapan. Anak-anakku oleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya seger. Bumbunya komplit nak. Ada kemangi, brambang bawang, ada kunci. Komplit bumbunya seger loh. Yo gula, yo garam. Tadi Bu tumbas gambas 2 kilo. 2 kilo 15.000. Jagung karo tangannya ya. Nah sayur meri cocok karo jagung. Bakwane ya jagung. Ayo nak, sampai dalamnya ayo kok Bu Sri. Sayur menir mudah nak, sepet, satset. Kayak panas-panas, nah Bu Sri dino iki panas diingini udan. Sayur Bu Sri hari ini sayur menir sip, seger banget.